Ja sam Josip Radić iz Pučišća na otoku Braču, mjesta koji je poznat po čuvenim majstorima u kamenu, a mi kažemo meštrima ili klesarima. 1984. sam krenuo u vojnu školu da bi izbjegao rad sa kamenom koji mi se nikako nije sviđao. Razbolio sam se i vojne karijere više nije bilo. Kao mlad čovjek u mirovini morao sam naći nekoga posla. Moja najveća zanimacija su od tada kamene minijature. Kod obrade i kod izrade ovih modela od kamena koristim dijamantne rezne ploče zato što su jako precizne, imaju lijep i tanak rez, ne oštećuju kamen, ne odvaljuju ga. Zatim koristim dijamantna glodala tipa valjka, malog, srednjeg ili velikog, i dijamantna glodala tipa kugle. Sve dijamantne nastavke koristim, ovisno o preciznosti detalja koji mi treba izvesti. Vrhunac svega toga što sam do sada radio je ovo što vidite ovdje iza mene, Bazilika Svetoga Petra. Znači, u samoj bazilici ima 5 godina i 2 mjeseca rada, ali oko 8.500 radnih sati. Rađena je u mjerilu 1:200, znači 1 centimetar su 2 metra u stvarnosti. Brojni su detalji, jako kompliciran rad, jako zahtjevan rad, ne može se raditi u svakom momentu, treba biti opušten, treba biti skroz smiren, a iza mene je najviše noćnih sati. Ponekad mi dođe da samo gledam u nju, da ne znam kako sam uopće neke stvari napravio, jer ne osjećam nikakav umor kad to radim. Ipak ne može čovjek uvijek sjediti uz kamen i raditi od kamena. Skoro svaki dan odem u polje sa djecom i eto tako se malo opustim. I zanimljivo je, to je doista velika životna škola i velika mudrost i velika pouka svima da se od jedne teške situacije koja je na prvi pogled nekako bezizlazna, zapravo može stvoriti jedna tako dobra, pozitivna, odlična priča za njega, njegovu obitelj i cijelo naše mjesto. Tata je najveća podrška trebala biti na početku gradnje i prije početka izgradnje bazilike, i kad je počeo cijeli taj proces, on je u biti na nas prenosio tu svu smirenost koju je dobio od tog čina izgradnje bazilike, da bi nas naprosto i nerviralo koliko je smiren, a koliko smo mi rastrojeni nekim našim dnevnim poslovima, a on toliko opuštanja pronalazi u tom svom hobiju. Nalazimo se u galeriji u najstarijoj crkvici u Pučišćima koja je napravljena 1482. godine, znači 10 godina prije nego se Amerika otkrila. U njoj se nalazi izložba mojih radova, a to su radovi replika zvonika sa otoka Brača. I imamo minijaturu katedrale Svetoga Duje iz Splita. U ovih 11 eksponata ima nekih 4 godine rada.